Daging puli na gospel bakoy kat kumo Marcos. Habang Jisu lami dan step peranga hagas ngineng kong jong katayo, ulapau neng kong haka Maria Magdalena, nakabalabe henyong ngot kiksuy. Kalalay, haga jing im jong kipay Israel, haga jing im ki Israel, but haga jing im jongi iway by way. Nakabentang kipay ben real Israel, Habakila yag shariken ja, jongata ka riklaw saw pos nem, magikil shem jenjar, banya trey, banya kta, banya tung, banya rep, banya tep, but kung tau blehi ulabasaya ki, hakini ki saw pos nem, ublehi ulabasaya ki, dauta umanna nabneng, utaw jingbam bakerpang balaay karteng umanna, but kanig jingbam bakerpang, Kalalong ru kabakerpang da shisha miraculous bread. Kejimbam balong pula haduh kata. Ba uneo mana mdon kamshu ban shed, mdon kamshu ban dung ban pe ban le kumno don kam tang ban shubam be. Bat kabakam pula kalong babaro kishim kitam yauta umana bakim judai ban shim palat. Gilay ban shim tang mga bakila ban bam. Badlala pibu mit shimit ukalaksay no. Usniw no bapimla shu ban pendon kam yauta umana. Kali jing hikay jong oblay bagim day ban long greedy. Ngim day ban long ban kwan mentoy ban lum ban lang shibon yagita ki jing bam yen bam haban nakanam tang magim day ban lum nakabenta kalashay. Namarublay ba tipi. Nang ta shushu ka jimpala jong ne umana kalong. Bakibreo shwaban bango ta umana. Pi wishality. Kay ba pikwa ban bam. Pikwa ban bam. Let's say dosyar kan sa sema dosyar. Pikwa ban bam doblang kan sa sema doblang. Kat ka ba pikwa, you will get the taste. Pin sa yo ya kata ke jingmat, jong kata ke jingkwa, jong pi, ha ke jing im ke jong pi, bat ka long ka bapla haduh kata. Bat long, ba uneu manna na binang, ulong kong ka dut jong ka kami, na ka benta ki klong ki barit. Uneu manna na binang, ulong kong uruti, bakiramba kila ban bam, ban sustain yalati. But uneu manna ulong kong ubarli lani ka ungap nakabenta kitamen bakila bangoy da kabasok. Uneu manna ulong applicable ya baro ha ka jing em ka jongki. Para Kristan bai lanang ipek ya ka jing em ka jong Jisu ka jing em jong Jisu kalong ha ka ta karukom. Ujisuru ang along ukpu balawan hyar na binang. Kung bautaw man na wanyar na binang, ujisu ang along ukpu balawan hyar na binang. Bautaw o babam yaw ni ukpu nam yap Henry un im junam. Komen ko para bayit, ujisu ulang uta uman na batamay. Nakabenta kali juk ka batamay. Nakabenta jongi iway pa iway. But pinsa siyamru, bataya ka kartan ka badon bar tam jong Jisu, bamanga bad mapiru ni don menta kasngi hani. Mga bad mapi ki badon hani managasngi, ngimya pang ksoy ludre baro. Ngimya pang kpo ludre baro. Ngimya pang kre ludre baro. Ngimya long depress ludre baro. Ni don lama ki jong ki jing e haga jing em jongi.
lalaki jong ki jing gender, lalaki jong ki jing shen. Henry, Jesus is supplied to everyone. Jisu ulang ka solution nakabenta jong ibaro. Ni wan siya kumaw kot yangi, wan siya nga, piki ba shitom ba kiba kya ka jingkit, ngangan penja tai yaki. The shisha Jisu day manna na bineng, Jisu day takful, balawan yar na bineng, kasulang kumbalong kita ki Israel, ni wish siya ka jingim jongi, kaayong ni kwa banpan na ni kwa ayu bon ayangi, kalabiyang nakabenta jongi, ban nget hawo, ban yolut, niya kita ki jingdon kam, kibangi kwa lakalong hakamet, lani lakalong hakamen sien ka jongi. Habang iparish na ka gospel ka bamenda kasni, ni siyang mo Jisu biyang sa sisin, ulapaw samsin, hakasni ka ba lamihpat. Ka ba lamihpat, hakatakas ni paska ka banengkong, Jisu, ulapan pang yalajin, haduh sien. Haduh sien, ulong applicable, yakibreo baro, hakataka borjong, halaka rukom, halaka section, jong kita kiba udon ka jinga day, haka jingim ka jong ul kong oblay, baka juga por kong obriyo. Kani ka jing pao jong Jisu, la mention na kani ka gospel jong Marcos kalanong kabakan riyo, kadkot kabakanda yadu katsan menda kasngi. Baka jing pao kabanengkong jong Jisu, kalalong haka Maria Magdalena, kaway ka kentay. Haka maki po jong Jisu, yaga saki jong ka kentay umpriang le. Yaga saki jong ka kentay umpriang kumalong menta. Menta tetang ong ka kentay, ong na siya lebe, hau tao, tala biang la siya kem tu briu. Ay tang kenteng tal wala klim deiru, ula siya kem. Henry hada por jong Jisu, lana ka kentay ka eyewitness, mdan ba priang le. Yaga taga saki jong ka kentay. Baki Kenya ka kentay bakade ka second class citizen. Henry Jisu pat, ula simpan banya kade ka Maria Magdalena, kabala don yotalik iksoy akaba ula beno nakam, bago la penkalay ka jingim jong ka siya ka jingim apostle, bat kumta ula pao haka, nengkong hadien mo lamihpat na kibaya. Bat kata ka din, banpen krao, yakata ka jinglong, jong ka kentay kabla ken balong bapok hakata ka por, ula kentiu, yaki kentay bandon, haka kardan status kabaka juk rengkat bat kishenram. Nang tahu Jisu nang tahu pau ka Maria Magdalena, Henry ula pau usah ki ar ngut ki kentay, ka kami jong clear pass bat ka basa ka waypat ka kentay, hakata ka por ka balay don lang. Hakabang urkwat da shishang ban kentiu ya ka jingim ka jongki. Nanta susu ni yungi bau Jisu la pau ki arnat ki senran. Hau Petrus ko bala temen, hau Yohanes ko badang samla, kat kong ka jinglong jongkarta jongki. Yohanes sumaklang dang samlaw mare shakmat, ula yungi ka jingmi pat Jisu. Petrus umare suki bala temen, Henry ula rumpat siya po, syaptien kung Yohanes. La rum siya po, baru la saki, yaka jingmi pat jong Jisu. Barang arwat, kasaki jong Yohanes barang samla, kalong applicable, kasaki jong Petrus, balalong temenru kalong applicable, kasaki jong ka Maria Magdalena, bakita ki kentay bariw blayru, kalong applicable, siya ka pertay baro kaway. Tang kata, Jisu la pau ka sien ka basaw ha ka jokas ni ha kita ki senran u Cleopas but sa way paralong kila lekban wat ye usya emaus kila shuyat klumar klem tip siya ban lek but la shulek wat daga jing shnur jonki
kira point siya do Emmaus, kabalong siya bar jong ka Jerusalem. But kung they haket na ka jingyag lenti bo Jisu ula disguise yalati, klempeni chok yalati, ula le kung way reu pala, wang piyak ren ayu. But kila yong de tang mapimo ha Jerusalem ubantit ka ay kabalaja ha kinikisni. Siapang Jisu Nazareth. U Jisu paruang wasa kunya kata, barula play yaki jinto, barula play yaki jinmut jin perkat jongki, bau Jisu dai ban shashitam ban shaya ban mipat, ban kiu shabnai namaru de kon joble. But kung tam katau dang kren haki ani kapor kalamit nang tau klepas baru paralok kung ta kila dang yayak ban shash kuarya u but habo yo I bakila biang la pura ke jintip wong yak ito dang yayak mapingan late no but kita ki armut kyong wansa no badni aling ni rong lang no sipo yeng basa but they hang tam and nakira day kapor ban bam ula shimyo kpo ula ra shabnen ula kdiyabe ula ay hakiru ban bam siyam la sya yaki bakin bam hi na ne bakin tarwayo ula shimyo kata ka kuri ula ra shabnen ula kirkon but ula ay lem haki but maki kyong ani udev drive hi ni khalami chog yo ni khalam snow to ya kata ketien ka mama okren hagi abasang henry amolo play yaki skor jongi ki jingmot jongi na ke jingta bako haduh ka dono jongi kam shemlar hem dashi sham dem Jisu pen ulale kombo jule karbo dang don badni but maria ito Jisu le jano na kata ka meet bam jongi don show Undang siya makiru ki khabam su kilang mareno hut ban ledya to yakita ki khatway ngut ki apostle. But the gospel ka ba menta ka sinikong bo Jisu la pao biang sa si sien na ki khatway ngut. Kaba makikila yo snow henry kimpat ngay yakita ka jingmi pat jomu Jisu. Kiyo snow na ki kente kimpat ngay. Kiyo snow na kita ki briu ki brayo iyo Henry kimpat ngay sa sisinu Jisu pao hagapor baki makikilang lunglang baro khatway ngut. But agapor Jisu ang pidoni ay banbang but kumta kila ay hu shilling khot kadok khas ang but kumta Jisu shim niya kataga shilling khot kadok khas ang barula bang barula patayro yaki pi what ju ngay be what ju ngay be but to tip Bagasnayap kamla reban bam kumbabam mga pet nga bam kasnayap kamla ban bam nga ngam de kasnayap. Bagomta u Jisu ulapeni chuang yala ji hakiwang kta ekikti jonga kta ekiktat jonga how Thomas umamngai kuba arta tien ula pawyang sa shisin kta Wan prung kikti jonge akikjat jonga nabakas nayap kam don metre kumbadon mga Jisu pentikla. Wat jungay bigre ang Jisu ikikatway ngot kisenran jongo ki apostol ki ju. Wat jungay big kas nayap kam don metre kumbadon mga kata bamapiru pilay banyatip. Bamapi pilay banyatip da don mano ba penting ya pi bale mane kum kas nayap lani bale manle kong kaksut pi shim na kamau kawang bek dawong ada kamut neirus naya dawong ada kamut neirus naya kamut de breu tela da re ada te bianghi lani pi yui bo wan se pi re shim do pin dung tai dawong ada te kamut la de breu neirus naya mo te Jisu hikaya ni bos naya don metre kong Jisu Jisu laya ula tep yo lamihpat but nang ta padeu dang don biang ka jukamet ka met balong play kata ka resurrected body ka met glorified body jong Jisu teu Jisu hikaya miru iway pai way ba mangingim judei re ban ngay bi de shisha parang Kristan bagi u Jisu dei de shisha ngong yepi kata ke jinglong ka baula ban apil hagi way by way
Wapil ke jing im jongu hagi ki breu baro. Bat u penlong ya jim kum utau piat baset ong mangi ki kasi. Upiat das de rulong, da bamian rulong, da kle rulong, da pi le kum no rulong. No breu bakam bhag sayong o pi te upiat mom. Te Jisu ngilabanong udai spiritual piat nagabenta jongi. Ubiambet nagabenta jongi. Ladani don kam kumno ru u Jisu udong long the shisham nagabenta jongi hakilyang baro jong kachingim. Kaneng kadeng ka apa ne kadeng ka tayo paska. Kaneng kadeng ka kabani ong ka Easter Octave. Kabani dang don na tayo jong kachingkaman. Hakabala siya kasni pat ngin sarong siya katayo kabaan. Te para Kristan bayi kaneng kachingkaman jong kapor paska kamday raban syukut no menegasni bala siya. Henry kan nik jingkaman paska kadai ban ra bagni baro shisnem. Hagaba mangi nilakan do yaw try nilong ki briu jong ke jinme pat nilong kita ki briu ki bakman kum kita ki apostle kum kita ki kanchay briu glay kum kita ki briu ki bakan do yaw Jisu bagin jing im jong ki kam long shu kum chu ayung yos ngaw aga jing puli ka beneng kong menegasni. Hagi jing pule meneng kong Petrus ban u Yohanes kilalong ki masyur haduh kita ki temen kistan berkistan an kim nang shu ban batay yagi jing shlur ki jongki yagi jing start jongki yagi jing champagne jongki yagi jing kren jongki ki pait ba kim la shu ban mudur katin jong blay kaong naba kila tip bakini ki briu kim daira ki banang ki bestar. Kini ki breu ki day tang ki nong tong dokha, ki day tang ki nong bala, Henry ki yong na ay kata ka bor jong ke chingsta. Nga ken mau menin gasni, ibabu thaba idang kren ba idang ong kumni, ngamla ban mudur ki chingkhot jong blay yang ay yong. Kumno nganot ban yang habang manswa, ban kren politics tenganang, ban kren percay tenganang, Henry ban kren syapang blay, Tamman pa yalam jing duai ruyong na syaptin. Nakiyo, banong laylay ban kren ngamnut. Temene di dang ong. Te kumno ngayo ya kene ke jing start maihi never chong lay khamat. Kumno ngayo ya kene ke jing shlur. Kade ke jing ai jong blay. Tapi timri ba thaba ne tum shat barobon. Ba shat mantau shat rum le ranshu. Wo shat na mantau Jisu. Shat na mantau blay. Om le ranshu. Tek kumbalong kini ki apostol. U Petrus temen. U Yohanes samla. Ha jinglong samla le ran. Petrus jinglong temen le ran. Ki sakhi yaw Chris. Balay. Namar bakilak kendo yaw Jisu lamihpat. Katang ke jing kaman ke done. Inborn. Hage jing im jongki. Bakilalong so dedicated. Kilalong fascinated bon gaktin pareng hagabam makikla snotol shisha bo Jisu de try u Jisu de blay lamihpat de shisha nakabenta jonki baki kwaban ayo Jisu shaka perche mangaban mapiru lada magigla kendo yo Jisu mangaban mapiru nang kendo yaw blay haga jing im jongi mangirong ilay bandang ka same conviction katna ka jing sakhi jongi bagi ay yaw Jisu shaki way pan para Kristan bagi de shisham katin jong blay ka gospel ka mga puliya khadno menegasni u Jisu ang kumni killat siya sa trap ka perchay but to you love the gospel like a Gentile baro. Snap mapi. Kill let us the trunk of perchay, but to you love the gospel like a Gentile baro. Take a tanka kam jong pi, the tanka kam jonga, hakama mangini de banya love the gospel ke jong try. Compare like a long haka nuka jaka, Henry magni love yo try. Compare the done nega jaka kaba nega jaka kaba sup laga jaka communist nega jaka jonki bangai
neka jangka jong ki no ki breu nga ong ya ki ni don kam ban ya lap ya ke gospel ke jong trai udon way berdar bekerteng berdar Andrew udai Dutch missionary ubanakari jong ki Dutch te konta sorry ki Dutch ki dai na Holland no na Holland te la khot ki Dutch te utau missionary de tamu berdar Undere ubala penkentang Henry tang ubredar ula thok ye kawai ka kot ka kerteng God smuggler unong to jong ublay ta ka kot ka bau ai kerteng chapang ye rati but une ubredar u ye tho wong ka kam jonga ka dei ban yala ka kam jonga ka dei ban ra ya ke jimtho ko khol ke tin jong lai ke Bible shaki jaka communist shaki re communist ke bam sha bandon ke Bible bai ke Bible baro athang lut balada sham ya no ma pendon kam ke Bible hap sha set patok sansram shane lada lam ya no bas magal ya ke Bible baratu ya ke Bible sansram shane ban sha set patok hapo ji wong pitip ngala smuggle ngala tu ekini ki Bible ban ratu sekini ki re-communist wong tam long ka besuk kadang suk ban ra ksiar ban ra drugs ban ra kenja wong ka kam suk ban smuggle ki tiar jong ka perchei ban ra ek tin jong blai ka long ka ba haduh kata wong ya ra tam ki Bible ki berit Kita ki pocket size baruang tak kata banila banra Bible bahaya te wong nginom kwi lanci banra tang marera la syakem lalap no kisipai kahaba pi cross ye ke border mat kom tau ne berdar Andrew wong haga jin im jonga haduh banganda temen kane wong ngadang ra tang praspa teli ki Bible wong kita ro ki pocket size Bible tu ki barit wong tang prasma telinga ra eki ban man ka por bang ra eki ni ki Bible wong ngala ris ye ke jingim la jong haga balada lap yang akamut san snam mapochil klamba jamin henry wong nakabenta jong blay ngala long uta u smuggler ban ra eki ni ki Bible ban arching em ban sien ya ki weipat ki bam tip yau Jisu Lakali yahu banong berdar pira kumno perpino nakapla kim chekre hagano garkom pira berdar wong pitip iki kali jonge ni lot no kitu ki panel kom ha jingkhang se don panel komne jingkhrawat nange te don screw hane te kom ta wong i tap apo kitu ki panel kali tap smart hangto bat nanta pade ki seal yang But pulit check eke pelau check eke suitcase check lo nadong senong umla beyere tambo wong ila buri hang to po ya ka tin jomo ble wong kalok ka periski wong tang la po ya po border tang sula check ke security wong la kala badur badar la syapte bayo ya lap kumno sok kuyu amen sim hana lo shule men le kumba biang baik tamba wong pok men sir telah kik duk Maria lagi wong kejingkren bayok bandra ek tim jong blai sekita ki jaka kiwa ki breu kim don ye ka Bible ka belong ka tin ke jong blai uberdar Andrew ula pendak ye ka bau Jisu wong kelesha setelah ka percaya batu ye lap ye ka gospel hagi gentile baro Hatung mga banaphi ko hamen ko parabayi nila mo maniru ban le ay na kabenta jong Jisu ban ya lap de katin ke jong oglay de shisha mga banaphi ni don kam ban le ya ka kam jong oglay hala ijong irukom ibarit ombarok nila ban ya lap ombarok nila ban kren de kamay Ombaro ngila banlong kita ki preachers sagajing im jongi Henry Barro ni don laki jong ki kam ki ba mangi ngile Don ki batem don ki barwai
Don kiba duai, don kiba ya rap ya ki para bangay, but ya let ya kita baro tang hakakerteng jong Jisu. Kat kaba pile hakakerteng jong Jisu, katang kala jay ka jingyala, katang kala de ka kam jong ka jing panim, kaba mapipi ay siya ki waypat, kohemen ko para bagi. Hakaway kishnong, haposor kumangtay po police bazaar, don way ugriw ubasnong yulji ngate ngam nang reban yala tenre ngadai ban le AA but man kasni utai da kato computer da kam padon computer di po type de itu typewriter iba hat tanaw gap sula kta to naru mala si type to ki typewriter ba bah have I forced kada maswa ba type question paper mo orinang mong beredar Tam real, ulat type, ya kikten, kira ni kot quotation, jong ka Bible, utok hakikot barit kumne, da mersi ulat janmit kumto la kibre la one more piece la one tray one kta, uju yang highway kendong, kumpo polis besar, uyang hai kendong, baru sam ka gowla bantak sismi si potali bat kum tau sam. Sama ki parabang ki payag apo yo pohan. Nere ki parabang sam ka balap. Wai la ka balap hantum. Uda ka jingmut bawang bagi beriu ken sa yo jingmentoy de ka papule ka tien jongle. De Henry uniu ramba normale ikani ka kam south host nen what type will come to main room at Lalu haduh sau pos nem yang kata kamban sam yang kecil jongle, dengan kumta uang lalu sau pos nem yang ni kata dengan leisure uang. Judan mano ruba appreciate, judan mano ba yarap yana, judan mano ba fuglesh bon ruang, I matkam tre kam regari kecil jona. Bat kumta ulas sangeno, shis nem. Tahu beri urusnya, barundon, syuk mano balik ni kata kekam jombu. Ulah tarai kata kelakut. Kata kekam babah bamanga kalau nalalek kelakut no. Dan mereka kau kesini biar kata juga cakap kata kekendong kau berapa biar kata ki beriu ki babon untuk polis besar. Arium siam don berbangsa web saulah anda. Web saulah don anda. Baru tahu samlau lagi ke juga kam jomu. Utahu samlau sama kita kiliflek. Sam. Baru neu breu mau ibu sam. Neu breu utur siu. Ayam yang agawai urusin. Baru yang noh kendong. Yang kendong baru tahu samlau sam dalalut. Utek chance di bankren yang tahu samlau berong. Ani sama kuno pi lek ya kane kakam na piyong mensiem balek ya kane kakam wong ade na yong mensiem na marba pitip pimjutir ne wong menshwa don wait to men bayan hane wong wait to men badon hane yen baru syak sam ya kane ki kot ini ki Bible quotation wong don wait to men. They let maganda Bible quotation jong liu kemen mong tau sama ngalakala ke jikim jonga. Ngalakala mensuang ada yung real kai. Hadien mga pune itu quotation bahaya tu temen na text and na kala bagi jikim jonga ngalakala. Nalalong mentado way pat uriu. Nagtaga daw long tu temen layak shisne mentam not sure besau layak tu temen yang leng no mana dekam jonga. Utau ramba bayang utau jauh mat grup. Kutuk yang tak kena sama bro. Dari mana empat yak bro. Dari mana empat yak. Bemo boleh berpim sau syuk. Wong kalau tu cinta bang. Sau pun senang kalau yang kena kakam. Om judan yang ngabong kublai sibol. Judan yang yang kakam jonga kalau terekam nak kebenta joki. Tengah daun kalau give up no hadin sau pun senang.
Tau samlau dupian yo tau temen baruang. Never mind what to puslai. Mana ngale uwei lamihpat na gejinya ba na gejin sam jompi kenikikot ngale yo de gejin batumai. Dan shisha baruang mo kila dap na gejin kemen baru tau temen wong tong. Nado bentang ina trailang dia. Yang mapihan yang mga sabay mo. Bagi dalam kaum na shisha ban saki marubor yauble. Para Kristen melihat mengapa mapini don kaum ban le ya ke jong ka kamram joni man nagasni ban pat ya ka ego Jisu on yagi ke le bat ya la yagi breu baro ni don kaum panela yagi breu baro ban le ya ka tagalo Jisu ukwa yagi ban le atharai don na prem jong ki bala Porsche Texas. Kalau kami syaikat kita jom di cowboy, sepo di Amerika, ngala boy tu di Jakarta, haduh mentar kita don di beriu di mam, di beri masih, bagi care yang itu di Jakarta, buknya masih hantum, deh kalau long sisa kata di Jakarta besar history di cowboy, mensuah portan ritmangi padar, balong rektor po seminary barba albera padar albera balong par parish kristo halaimer la don bosfor ini padar besmok tenat mahaban ban lung ini klim cowboy pasal pergi jadi barbor po seminary cowboy klim besok pulai kahaka kap jong ke hap jong ki rumah klim ki masih shot set pistol Karena Kishnong Texas, kalau yung ya kagerteng na Stephen Austin, Texas, kalau yung ya kagerteng haduh menta. Balai la ani kagerteng how you Austin, ilan way ba Austin na way ilan rahne, ilan literary menta, dan literary. Tanda video jongi kanon hani pet ring na rumanda kanan ring na then balena I kerten how we Austin balena I kerten how taga Shnong Texas taga Jack Jongu balai kadai kamar ba udai unong thau jong kita ki bagi khot ki salun kabut ki jaka Shnong jong ki cowboy kawe hangne kawe handai kawe ton bagine ki bagi khot ki itu ki breu cowboy itu ki cowboy ki lek para magi na kawe ke salun ki saya siat ki saya kya khama para magi bagine ki jaga bagi bam ki deep ki comment ki snow baham hakata karupom te mune Stephen Austin Jusha yaki missionary banlet siya kanina Jakarta, Jomo, Texas. Jusha yaki missionary. Balay naman mo tin riding yaki missionary. Yaki nongyala naman nang sulit magi ba Argentine ke jingkren jong ki nongyala kakam rao kakam don bon banyak away ke salun jong, kisipan jong, kitoki cowboy jong, kim don borshu kido borno hakatin jong play, kido borno hakijingala, kido borno hakijingala kabamot, batin nom imshu kejingim kababa. Sorry, kinom imshu kejingim kabasniam, batin sa kelano siya kejingim kababa. Dan naga daw uneu Stephen Austin Jusha yaki nongyala ha kisarun ki jongu. Para Kristen beli galisni ngapenput no nagabam hadyo mga badmatingin long kamana na blen. Hadyo mga badmatingin long kung Jisu lamihpat. Hadyo mga badmatingin long applicable na gabenta ki breu baro. Hadyo mga badmapingin bat ya ka hukum kabau Jisu la ayani ban lek ban ya ka gospel
Hatoma nga bad mapili long ko berdar Andrew ban saki yaw glay na kabarat in Bible siya kijangka bangdon Bible. Hatoma nga bad mapili ngilong pumuto sana baluto tamen o sam yang iliflet i Bible quotation siya kiwaypat wadaring imla banyalap data mic na rin banyalap kong kiwaypat Jisu kwa yaki way by way. Mendagasni hane ni don yaki nong yala ibobon. Mendagasni Jisu ha kane ka tayo pasha ukhat yaki jem yaki papinle ekakam kejomu. U Jisu lamihpat kula kiu syagnai. Hebrei mapi pinong kikti jong Jisu. Pinong kik jat jong Jisu. Pinong kik mat jong Jisu. Pinong kishkor jong Jisu. Pinong kadono jong Jisu. Ngalayo ilupa. Bangamar katin. La komno prao persen. Nagigibet don harni. Yini shimnya karay kot halaga jong kamen sien. Banginle ay nagabenda jong Jisu. Baga jimmy ban jong Jisu. Kadai ban penlong konvensi bapangi ngile ban scam haduh ban yakata syaki weiban. Endero Jisu Kristus.